Hello, what's up guys? Njubavugisha nitwa Scott Baga, twaba tubazana ikiganiro kiza cyane mugiye kujya mukurikira cyitwa ngo menya nibi. Icyo ni ikiganiro uzajya usangamo amakuru y'ibyamamare ariyo yose, cyane cyane kubijyanye n'amafilime. Nk'abantu mwikundira filime, ukamenya filime nziza wajya ureba, ukamenya season nziza wajya ureba, ukamenya amateka y'amafilime, ukamenya amateka y'abazikina. Tuzatugaruka ku bakinnyi b'amafilime cyane cyane abakize kurusha abandi, abakinnyi bahembwa menshi kurusha abandi. Tugaruke ku bahanzi, amateka y'abanzi, tugaruke ku myidagaduro yariyo yose hano ku isi aho uri hose, ukajya ubikurikirana kuri channel yitwa Ishimwe Scott Films. Iki akaba ari ikiganiro uzishimira kandi uzakunda, nkaho ugira amatsiko nicyo nje gukora no kuyakumara. Kurikira rero, tega amatwi kuri iki kiganiro menya nibi, ukora subscribe kuri Ishimwe Scott Films kugira ngo tujye tubana buri munsi. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakinnyi ba filime 10 bakize ku isi kurusha abandi, abafite icyo bita agatubutse. Nakubwiye iki kiganiro ntabwo uzajya ugisanga ni kuri Ishimwe Scott Films. Kora subscribe hasi kugira ngo dukomeze tubane neza. Kuri top 10 rero turasanga bita Mel Gibson. Mel Gibson akaba barizwa muri miliyoni 425 z'amadolari. Uyu mugabo akaba ari umugabo w'imyaka 38, akaba akina filime, akazikinisha, akanaziyobora, icyo bita kuba directing, kuba producing, azishoramo imari, akaba naziyobora, akaba ari n'umudirector kandi mwiza. Avukira mu gace bita Peekskill muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaramenyekanye muri filime zitandukanye harimo nk'iyo bita Braveheart yasohotse mu mwaka w'1995. Akaba ari wayoboye filime bita Apocalypto, ya directinze filime bita Apocalypto yasohotse mu mwaka wa 2006. Apocalypto akaba ari filime nziza cyane kubayirebye murayizi, ni filime ifite amateka akomeye. Yagukiniye filime bita Age of Darkness yasohotse mu mwaka wa 2010. Ndetse Mel Gibson akaba ari wayoboye filime nka The Passion of the Christ, filime ya Yesu kubayizi. Ni filime nta muntu utayizi aho wicaye hose, ntabwo waba utazi filime ya Yesu, byo ntibishoboka kuko nubwo waba utayiziho waba arayumvisho cyangwa arayeretsweho. Kuri top 9 rero turasanga umugabo bita Kevin Hart. Uyu Hart akaba atunze miliyoni 450 z'amadolari. Ayo ni amafaranga menshi mu manyarwanda, arenga miliyoni 500 n'andi arenga z'amanyarwanda. Uyu mugabo akaba ari umunyarwenya, akaba n'umukinnyi wa filime. Avuka mu gace bita Philadelphia muri Pennsylvania muri USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hart akaba afite imyaka 45. Akaba yaramenyekanye muri filime nk'izi zitandukanye harimo nk'iyo bita Paper Soldiers yasohotse muri 2002, agukinira muri filime nka Lift yasohotse 2024, ndetse akina muri filime bita Midtime ari kumwe n'uwo bita Mark Wahlberg 2022. Akina n'agaserekeza bita True Story hamwe n'uwo bita Wesley Snipes kasohotse muri 2021. Ibyo akaba ari ibikorwa bya Kevin Hart. Tujye kuri top 8 turasanga uwo bita Arnold Schwarzenegger. Akaba yaramenyekanye nka Commando. Uyu mugabo akaba atunze miliyoni 450 z'amadolari. Ni umukinnyi wa filime, akaba n'umunyepolitike. Yaraye guverineri wa California muri 2003 kuba bizi, yayoboye California. Akaba afite imyaka 77. Avuka mu gace bita Tari muri Sicilia. Yagaragaye muri filime zamenyekanye nka The Terminator yasohotse muri 1984, agukinira bita Commando yasohotse muri 1985, akina bita Predator yasohotse muri 1987, agukina bita True Lies yo muri 1994. Iza akaba ari filime rero za Arnold Schwarzenegger zamenyekanye, hari n'izindi nyinshi. Top 7 twasanga umugabo bita Robert De Niro. Akaba atunze miliyoni 500 z'amadolari. Robert De Niro ni umukinnyi wa filime, akaba anazikinisha. Afite imyaka 81, yavukiye muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaramenyekanye muri filime nka Once Upon a Time in America yasohotse muri 1984, agukinira bita Joker ya 2019, agukinira muri bita Goodfellas yo muri 1990, akina muri bita The Untouchables yo muri 1987. Uyu mugabo rero akaba ari zo filime yakumenyekanyemo, hari n'izindi nyinshi yarakinnye bamwita Dinero. Tukajya kuri top 6 tukaba tuhasanga uwo bita George Clooney. Uyu George akaba afite miliyoni 500 z'amadolari. Akaba akina filime, akanaziyobora, akanazandika. Uyu Clooney afite imyaka 63. Avuka mu gace bita Lexington muri Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. George akaba yaramenyekanye muri filime nka Up in the Air yo muri 2009, agukina bita Gravity 2013, akina bita Batman and Robin
yo muri 1997, agukina niyo bita muri The American yo muri 2010. Wakaba ari George Clooney. Ku mwanya wa gatanu turasanga yonde, turasanga yo bita Jackie Chan. Jackie akaba afite miliyoni 520 z'amadolari. Jackie akaba umukinnyi wa filime, akanaziyobora, arazandika ndetse afite n'ikipe y'abastanti. Jackie akaba avukira mu Bushinwa muri Hong Kong, afite imyaka 70. Yamenyekanye muri filime nka Where is on Miss yo muri 1985, akina muri bita Dragon Master yo muri 1978, ndetse akina muri bita Who Am I yo muri 1998, agukina muri bita Rush Hour yo 1998. Izo ni filime za Jackie ndetse afite n'izindi nyinshi cyane. Umwanya wa kane rero turasanga yonde, turasanga y'umugabo bita Tom Cruise, akaba barizwa muri miliyoni 620 z'amadolari. Tom akaba akina filime, akanazikinisha n'umushoramari mu by'amafilime. Akaba avukira muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite imyaka 32. Tom Cruise rero akaba yaramenyekanye muri filime nka Top Gun yakinnye muri 1986, akina muri bita Jack Reacher ya 2012, akina muri bita Top Gun Maverick yo muri 2022, akina muri bita Age of Tomorrow yo muri 2014. Izi akaba ari filime za Tom Cruise, uyu n'umustar ukomeye cyane, akaba ari umwe mu bafite agatubutse. Umwanya wa gatatu turasanga y'umugabo bita Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan akaba barizwa muri miliyoni 770 z'amadolari. Izo ni miliyoni nyinshi cyane zijya kugera muri tiriyari y'amanyarwanda. Shah Rukh Khan yavukiye mu gace bita New Delhi mu Buhinde, afite imyaka 58. Shah Rukh Khan akaba akina filime, akanazikinisha, afite amateleviziyo ye bwite, akaba ari n'umushoramari. Yamenyekanye muri filime nka Dari yakinwe muri 1993. Uyu mugabo agukina muri filime bita Kuch Kuch Hotel yo muri 1998, ndetse yakinnye no bita Kabikush Kabigam yo muri 2001 ari kumwe no bita Hrithik Roshan, akina no bita Patani yeje ubundi muri 2023. Izi akaba ari filime z'umugabo bita Shah Rukh Khan, akaba ari no mu gikoniro ku isi hose mu bakinnyi ba filime, nabyo tuzabigarukaho. Umwanya wa kabiri turasanga honde, turasanga bita Dwayne Johnson. Uyu Dwayne Johnson akaba atunze miliyoni 800 z'idolari. Johnson akaba akina filime, akanazikinisha, akaba n'umushoramari. Yavukiye mu gace bita Hayward muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba afite imyaka 52. Uyu Johnson akaba yaramenyekanye muri filime nka The Scorpion King yo muri 2002, agukina muri bita Red Notice yo muri 2021 ari kumwe no bita Ryan Reynolds. Yakinnye muri Black Adam yo muri 2022, agukina muri bita Sky Rapper yo muri 2018. Wakaba ro bita Dwayne Johnson. Ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Tyler Perry, akaba afite biliyoni 1 y'idolari. Ayo ni amafaranga menshi cyane mu manyarwanda, ushobora kuba nta muntu n'umwe wari wabona yafite cyangwa nta munyarwanda n'umwe urayakora. Ayo ni amafaranga menshi cyane, ni tiriyari y'amanyarwanda irenga. Uyu Tyler ni umwanditsi wa filime, akanazikinisha, akanaziyobora, akanazikina. Avuka muri Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba afite imyaka 55. Tyler Perry yamenyekanye muri filime nka Don't Look Up yo muri 2021, ndetse yayoboye aranandika filime nka Divorce in the Black, yabukinira bita Gone Girl yo muri 2014, agukina no bita Good Days yo muri 2012. Ingera akaba ari umugabo wagukiniye muri izo filime, yakinnye muri nyinshi, yatunganyije nyinshi. Uyu mugabo afite zitunganya filime, n'umukire uhambaye muri Hollywood. Ndakeka rero ari naho dusoreje ikiganiro cyacu. Ndagira ngo tujye tubana, kora subscribe, ejo tuzagana no ku bindi bitandukanye, ko dufite byinshi mu bubiko, ndetse ufite n'icyo ushaka tuganiraho, wajya hasi muri comment tukabyandikaho, tukakibaganiriza, tukaganira. See you.